Sampai hati yes, negara macam saya sudah right now, right to employment. The key to what we untuk social welfare society bukan nak achieve semua kelompok-kelompok. Ka Epatha Society kadai ka kanhun Treman Sobha ka bana East Giant Hills District ka bapet bat khmi kar pangi ki ki brio ki badan jing duna ha ki department na do usne ma tha char ar phobla sangye kani ka kanhun bar hadu kini ki si ba menta kani ka society ka la ban le ye ki shibon ki kam ki barat ba ha ga ba ai ga jing karshan bat ai ga jing shakri ka ba paka shaki tu ki nang shong ki ba kerpang bat henen ga singiru ka la ban penlong ye program ka ba kerpang hasutnga Presbyterian School hakbala raki yak International Day of Person with Disabilities ar hajar ar pulai hakani ka si society kala yo ban ajing yarap cheki badan jing tuna hagi department leki wheelchair ki supporting cane ki jain kop thia ki bas an but ki sir not cheki tu ki khanna ki ba pass bha hagi jing phule u director jang ke Epatha Society u Reverend E.S. Supo ulapan pau ga jing snow khia halor ga jing sadien ki brio ki badan ga jing tuna hagi department but ong bakani ga day namar bakum ka chat ban rio ni em tang ka jing ya wat daw bat ni jummi ru ka jing penrem ye ki kemi ki bakha bat kanno ru badai na ka daw ka pap ka sang jang ki kemi ki kpa halor ka ni utai u director jang ka society ula panchai bakum ka ni ka jing hikai ka barem ka bala penno man sim shikat dai ye ki tu ki brio ki badan jing duna ki department bat ye ki bah yeng hasam kala dai ban penduk ban pendam no bat kum ka ni ka jing hikai ka barem baki ong bakadai ka daw ka pap kasang lapan long gi babun bakin le aran ban pen pau perthai ye la ki jong gi khun ki badon jing duna ha ki department but bon sien ka jupan long ye ki bakin buri ye ki hala ki yeng ki sam hanrai laong ba ka Epatha Society ka yeng ban ye le persha ye ka bakum ka ne ka jing mo jing perkhat ka ba bakla ban kini ki jing hi kai gi barem ban pendu pendam no ye ki bakum kini ki jing perkhan ulapan pau ga jing sngongo yo blay bagani ka society man ta klala man bu ye ka shlem ai jing hikai haga ba lahi ai jing hikai ye kini ki nong shong shong ki bakar pang haga rukom ka badai ban haga shlem ka jing ai jing hikai jong ki kalong ban so jan ban haga put ka tem ka badai ka music class na ka banta kini ki nong shong shong ki bakar pang haga te ka program la yo ru ka jing shat kar pang na ki dekhot jong ka Epatha Society bat ka jing rwai na usamla yai na scam bare ya ka ni ka program la penyat da ka kong Melody War Congratulations, Monica. Tulis pun pada nama yang Warokawi wa MK Epatha Society kawa kdub ya gibru kiwa ido ipran haiduna nika sidako cisnempura alengin yas nok ilan kawai bangkar shamban yarab bangkar shamban yarab om day tang ban shus nyosen yaki tam shakri day ban pen tongin long jingker men yaki daki kam ki bangi pen ide ki prim ki ba kertan ide ki prim ki ba kertan Hamsnya udah beliau kok kuat di bawah dengan kawi yang kecil tempat payungnya dan bentang yang ke dan bentang juga government. Ngau kuah nak kalian memang urap berpromote tu nak kalian ke government hamtam hiji itu hamtam hiji itu akiski yang ki
Bayutok Sakiyok Disabilities. Nite wan plus nite nga haju sekian pi kam kipe kipa kiyong i kibru kiwa em hakite ka jingdana khamet siau ha ham yang mure ya kon kiti kiyong pi am siau yang rem o ngau kon to amte o chunna tapi puklot putla ka tu man chino mai poi ham em amte ka jingdu so ham yang muri dari ham yang serong mi bacalan yo pitip ila nama mengenai ibru ibu dengan konten i ngadol kong ipi. What is the price mut hak kanu kami kesebut kanus kanu kita yang dunia dua keserta ya kami keskim apa ya dapat tayang kami ibru kiwa benar konten. Jadi kan mereka kisah yo bicinai nak gunakan konten dia ini tadi yo punya sebab sampau juga dan mencuba yo bisa sebab angkat dalam buku chief minister kan buat yo hakik dia bukan MLA yang you makan dan pencuri dok yo yang ini kesini dalam buku dia hanya sebab sampau kita juga dan yo kita harus dengan cukup ya ini kesini Lengkong ihi kami kena mendiam hi kami kerja asisten. So ihi mulai ditunduk ya kini keskim tayi permun agak mereka nyau sebab mereka. Dia kan dia tip kini perlu perjalanan iu yang sedang namun na kan ibu wala na ngayi amlan wa kini perlu kami benar ngai ngap to perubahan saat pam. Kama tujuhnya bib tujuh lama buat media ini udah dia. Yogi bro komunikasi serona ini punya serap khatam diyum khatam ibi apa ini. Dengar tu kata cikumen, namdo kata cikumen rai na kami na lain cikumen. Ini ke Evadah Society de Emi Kaman Ruhamud Idkhon Yusno Evelyn ke Isjentia Amju oleh negeri bagi distrik Iwa Ompen Usia yang kekenun ke yang pi nang yung punya cinera yuluti kadang mi isi dang bun yupsia agni society nang keladuri ya ke imlang kesata kawina jinge ko mati ke imlang salang keteto wa emni ke jing terkasi ya ki wa kam ini ki bayu parai kajak kari kasi yung i lalu pure ya ke jing to yung ki riu krau berkat yang kecai tu yang igari kasih ong bawa em ki waduna dapat men wa em ida wa ite ida yeman kasang yeman kapap nane ka nu kejimbakla yang kinur kate tok kecil siau to i ni phala pure ki kon yang radhan sing beri ko kimi ki to ki wa pun sekian akan ni bagi to yang i ong i ya kate kat ko kante Wonna perdi ki bayu para yang i kalong yung long sem awa em yang i bayu para i kon dikti dunar department sarong ki bure ki hagi yung kisem yang i marko pula bure ki chi yung chasem chagi kamera ki yung ki mkwa ki lo kana wanga em kon wa em jing dunar dei bak sarong ki boy wa em kam tadi ke berkat ko berkat sang kalau kan tengah wa orang ini Wakang society hadirin adalah ti icha bicibun ba kiwa chakkan baik hayung hasan kamu awi pintu pun hadi celok udah siap kaliyo em kon bi benar kan di hok ngam hampir em dah hayung yo mungkin em sarong ki dan ada boy group puri ki bich kamera sarong ki ai bhai le senyau ki jing em yong ki kon man ko jing sarong ki kate to kan ngrim yong society hawe yen yo hawa em ki pli hawe jing Cita mau berkorban, mati gijingnya, dapat man beru ya pi yang ngah berkai, yo open yang kurang yo pelai lembah kecil centri yang ini, naga bentah yang ini. Eba uji supres hikai me kecil maya, kecil imbru hikai kecil maya wat ini nang con, dibeli betan kau kena con, yo maya kam yo. Kalau tengah kau orang
society yang benong remwa kan mo upen khoi ya ka berkat perem kate to itu ku berkat bani daw kita kan mo kate to ku bakla mereka jingka yo ki to blai wa witi ya ka ma pi hana nang mani ka jingker ku na ka benta yo ki yo am kurang blai lingba ka jingerap yo